Partizanu smo prebacili 1,5 miliona evra, Crvenoj zvezdi ništa. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, gostujući u svojoj omiljenoj emisiji Informer Night Show, mi kažemo: predsjedniče, bolje nemoj ni da daješ, jer pomoć kad dođe sa tolikim PR-om u pakovanju najčešće dođe da ti stavi nogu na vrat. U ovom zanimljivom videu pričamo o izjavi predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, ali pre nego što krenemo na video, kao i obično želim da vas zamolim da se subscribe-ujete na kanal, ako već niste da lajkujete, podelite video da bi što više ljudi videlo ono o čemu pričamo. Vežite se, polećemo. Prva izjava. Fudbalskom klubu Partizan smo zbog revanša protiv Ajeka iz Larnake prebacili 1,5 miliona evra, a Crvenoj zvezdi ništa. Pazi, molim te. Bravo, majstore. Skladna rečenica, više liči na ono kad neko kaže: evo, platio sam ti večeru, ali da svi čuju. I nemoj, molim te, da igraš tu igru. Nismo pomogli Zvezdi. Zvezda pod državnim respiratorom godinama. Dugovi, poništeni sponzori, režimski ugovori, uslovi, levo, desno, Gazprom. Nemoj, molim te, o tome da pričaš, da ne bi ja morao da pričam šta se sve za ovih godinu, mislim za ovih zadnjih 10-15 godina dalo Zvezdi, a nije Partizanu. Ono što si dao Partizanu je kao kad staviš nekog za stolicu pa mu daš slamku da diše kroz nju, a onda se hvališ time. Druga izjava. To je moj posao. Navijao sam svim srcem za Partizan i nervirao sam se kad sam video da su oni žuto-zeleni bolji. Paziti to, šta kaže, oni žuto-zeleni bolji, a on je navijao za Partizan. Sad smo ušli u komediju dell'arte. Predsjednik države kaže da je navijao svim srcem za Partizan, a dozvolio da Partizan vodi trener koji navija za Crvenu zvezdu, Srđan Blagojević, čovjek bez trenerskog CV-a, u ozbiljnom klubu, direktno iz Indije, bez identiteta, bez harizme. On ga je lično postavio i onda kaže: ja sam navijao za Partizan. Kaže: ako si navijao, predsjedniče, čime si navijao? Svim srcem, svim palcem, jer deluje da je plan bio: dajem ti pare, ali da znaju ko komanduje. Dam ti pare, ali ne mogu da ti dozvolim da Slaviša Jokanović bude trener Partizana. Majstori, svima je to jasno. I nadam se da će biti drugačiji u revanšu. I ja se nadam se da će jednog dana trener Partizana biti neko ko zna gde je severna tribina, a gde je južna tribina. Nadam se da će doći neko kao Marko Nikolić, Veljko Paunović, Slaviša Jokanović, ljudi koji su za Partizan živeli. Ali gle čuda, oni nisu smeli da dođu. Dok trener navija za Zvezdu, dobija ključeve iz Humske. To je jednostavno, to je i slepom navijaču Partizana, a i slepom navijaču Zvezde jasno ko dan. Kaže: volim Srbiju, 34% ljudi navija za Partizan i želim da oni budu srećni. To je izjava broj 4. Ovo je već stand-up iz Matine emisije u Trstu, jer znaš kako su navijači Partizana srećni, tako što ih se tretira kao građane drugog reda. Ako nas voliš, predsjedniče, nemoj nas voleti kao što se voli biljka koju redovno zalivaš da ne uvene, a nikad ne pustiš iz saksije. Upravo to, kao biljka koju zalivaš da ne uvene, a nikad nje ne pustiš iz saksije da se razvije u veliko i lepo drvo, nego uvijek držiš kao mali bonsai da bi se hvalio kako imaš mali bonsai u kući. Nemoj, molim te, predsjedniče, da nas tako voliš. Pusti, volećemo mi sami sebe, ti voli svoju Crvenu zvezdu, pa šta bude.
1. John Major, bivši premijer Britanije, je bio navijač Chelsea, ali znaš šta nije uradio? Mislim, predsjednik je to izjavio, da je on bio navijač Chelsea i da nije dao Chelsea pare i da je Helmut Kohl bio navijač Kaiserslauterna i da nije Kaiserslauternu dao pare, ali ovako. John Major nije pomagao Chelsea, ali nije zabranio da Sir Alex Ferguson vodi Manchester United, jer je navijač Chelsea. I Helmut Kohl nije zabranio da, ne znam, neki trener vodi Bayern iz Minhena, Borussiju iz Dortmunda, Borussiju iz Mönchengladbacha, Schalke 04 i to. Iako je bio strastveni navijač Kaiserslauterna i odlazio na utakmice Kaiserslauterna. Tako da, a ti, predsjedniče, pa i sad ovako, ne samo da pomažeš, ti brkaš, ti određuješ ko može, a ko ne može da vodi Partizan, to se više ne zove navijanje, to se zove kaparisanje sporta. I dok ti pomažeš Partizanu sa 1,5 miliona evra, Zvezda guta milione bez traga. Dugovi izbrisani, inspekcije ne dolaze, mediji gluvonemi i doći će dan kad ti više nećeš biti tu. Svako je jednom otišao pa ćeš otići i ti. Da li će to biti za mjesec, 2, godinu, 5, ja to ne znam, ali zapamti, sigurno ćeš otići. I kad se sve sabere, Zvezda će se kao fudbalski klub ugasiti pod sopstvenim rečima, a Partizan preživeće, jer mi ne tražimo milostinju, mi samo tražimo da nas puste da budemo ono što jesmo, najveći klub na svetu i šire. Zato, predsjedniče, hvala ti na pomoći. Još jednom, Partizan ti ne treba. Ako stvarno navijaš, pusti Partizan da živi. Bez tvoje pomoći, bez tvojih trenera i bez tvog srca. Tvoje srce ostavi za tvoju decu i za Crvenu Zvezdu, a nas pusti da živimo. A vi, monstrumi, jer se vama Srđan Blagojević deluje kao čovjek koji zna šta radi i zna šta znači grb Partizana. Jer ovo liči na klub koji ima slobodu da sam odlučuje ili sve ide preko telefona sa Andrićevog venca. Piši u komentaru, podeli video, zaprati, jer dok god mi ćutimo, oni vladaju. Ali neće još dugo. Svakome ko slavi sećanje na prve ravnoapostole Petra i Pavla, nek je srećna slava, neka Bog čuva, pa se vidimo u nekom od sljedećih videa. Pozdrav!